strpljivi ili snalažljivi kupci i prodavci vozila nalaze se redovno na specijalizovanoj bijaci koju smo snimili kasnije u subotu. Na koliko star? To je vaš Mercedes? Jeste. Vaše vlasništvo? Jeste vlasništvo. A koja je cena to prvo da vas pita? Oko 30 milijuna. Vi ste iz Beograda ili ne? Nisam, ja sam sa Korčule. Pa kako ste se odlučili da dođete tako daleko? Pa tu sam slučajno ja navratio na pijacu, nisam ni namjeravao ja baš to tako prodati, nego slučajno tako. Šta je slučajna klasa automobila? Recite koliko košta? Po rješenju Saveza zavoda za cene koje od 5.11. ovo vozilo, to je novo vozilo iz našeg proizvodnog programa, fabrička cena mu je 206.000, a sa porezima i sa troškovima transporta u Beogradu košta otprilike 326.000.